Sumak pacha, imbabura taita. Imaginaja kapangichi. Tukuy ko na zata. Aligo magaspaka ali pacha mi kapangichi. Ali samskaw ko na kanahupaichi. Runa zakta kunapa kausay. Rikuchi antagumang. Kay wasapi pi rimag yanapak. Acil Karaska, Rafael Pérez ang rango kapani. Way kupungo zaktagupi kanahupanchi. Ari kay pika hatumbacha rimaykuna, rikuchikuna, paktarispa kagripang nyukanchi runa kausaykunata sinchiachispa kanakunamanta. Paktaja katipashun. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Zaktakonapakausay. Tras de TV, su servidor Rafael Pérez Rango. Estamos en la comunidad Huaycupungo del Cantón Otavalo, provincia de Imbabura, del Ecuador, para todo el mundo. Esperamos que nos acompañe. La comunidad de Huaycupungo está realizando eventos culturales al cumplir 80 años de vida jurídica de la comuna. Nasina kay Ñawpagupi Recopanchi, Hatong Kuraka Raimita Ñawpama Pusa Taita Mamaku Nakapa. Vamos a comenzar con el evento Ñukanchi Kausay, que va a ser la intervención de la presidenta de la comisión Hatun Kuraka 2025, la ingeniera Susana Oyagata. Susana Oyagata Masigo, kay Hatun Kuraka Raimita Ñawpama Pusa Masigo, Rimashpaka Gripang. Puntapi, hasta Catapacha, Yupaychapanchi, kay Bashamushkamanda, jurados calificadores, Shinayata, Fundación Hatun Wambrakuna, kay Ruraykunata, Coordinas Bashamushkamanda, Shinayata, Comunidad Manda, Tupitaitakuna, Mamakunatapas, Puxakunatapas, instituciones educativas, Manuel Gotacalle, Shinayata, Atahualpa, Compañía Manda, Shutiguta Mana Alia Chapani, Unidad Educativa, Compañía Mandapas, Unidad Educativa, Cajas, Hawagumanda, Shutiguta Mana Alia Chapani, Paikunatapas, instituciones, Paipicapán, Huarbi Babura, Shinayata, agendas, Jubinei Garipan, Shinayata, Charipanchik, Acción, su Fundación Acción, Shinayata, Charipanchi, Kay Ministerio de la Mujer y Derechos, Shinayata Charipanchi, Fundación Wasbo, Acción, Ayuda en Acción, Universidad de Otavalo, ACNUR, Judela, Distrito de Salud, Agendas Juveniles de Capa, Policía Nacional, Tukay Paikunata, Kaima visitamos Kamanda, Paikunapa, Ruraykunata, Imatata Paikuna, Yukanchiwa, Shankaikunata, Rikuchingapa, Villachingapa, Shamush Kamanda, hasta Catapachami, Pagilipani, Comunidad Huaycupungo, Pachutigupi, Usakchunga Watata, Chaykunamanda mi kaygutaka como su programa especial, programa Pashkanchi, Kaipika, Kichuashimi Parlanakunatapash, Shinayata, Yukanchik Shimikuna Chinga Naguimanda, hasta Wangarin Yukanchipa Wachakshimi, Mishkishimi, Kurishimikuna, Shinjias Pakatichu, Yukanchipa, Runa Kausaita Shinjiga Chingapa. Shinayata, Akchakunatapash, Kunangunapi Yukanchi Wawakuna, Akchakunata Kuchushpa Tigra Tukuchinakunchi. Kunambi Shinayata, Yukanchi Kichwa Shimikunatapash Kunganakunchi, Shaykunamanda Mikai Ruraykunaka, Yukanchi Kause Sapita, Shinji Achingapa Ruranakupanchi. Chaymanda Ninanda Kushkupani, Pagilipani, medios de comunicación Gonatapash, Kaina Domingo Takumbarka, Shinayata Kunambash Kaipikumbakupan, Taita Pérez de Participanchi, Kotakachi, Aishusaktamanda Kapan, Shinayata, Apak TV Mandapash Rikukupani, Shinayata Kaipi Kapan,
medio digital tupigachi kapan, shinallata shuktan medios kunapash kaypi kapan, tukuy paykunatami ashtakata yupaychapanchik, kay ruraykunata risichishpa, rikuchishpa, katingapash shamushkamanta. Ninan kushikupanchik, primera vez en la historia de la comunidad, kay ruraykunata rikuchinakupanchik, yukanchik kawsayta shinchiya chingapa. Shinaka ali shamushka kapaychik, tukuy kunata yupaychapanchik. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad de Hatun Waykupungo. Por la intervención de la ingeniera Susana Oyagata, presidente de la Fundación Hatun Ambracuna, ingeniero Jonathan Hinojosa. Justamente el proyecto Ñucan Chicausa tiene el objetivo de fortalecer la identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones, en el cual se ha visto realizar actividades como concursos, programas, en el cual vamos intensivando lo que son a nuestros jóvenes, a las personas de la comunidad, mayores, jóvenes, que valoren nuestra identidad. Vamos de esta forma recuperando lo que nosotros vamos perdiendo con las actualizaciones que podemos ver tal vez por la tecnología o por la migración, como conocemos como Mindalay, que somos otavaleños, que abarcamos casi a todo el mundo. Como otavaleños estamos en todo el mundo y de allá que traemos costumbres, tradiciones de otros países y se olvidan lo que somos nosotros. La raíz de donde venimos, lo que somos, la cultura, la tradición, nuestra lengua. Es por eso como fundación hemos realizado proyectos en el cual queremos que con esto vayamos fortaleciendo y que vaya intensivando lo que son el tema para la juventud. Muchas gracias. Unidad Educativa Florencio Oleari, representante Cachimal Quilumbaqui Dalila, del 9º A, la leyenda del lechero. Ñukanchik shamunajunchik shuk rikuchiywan, ñuka shutimi kan Dalila Cachimal. Kay Unidad Educativa Florencio Olearimantami shamunajupanchik. Kay riksipinkuq kiru ñawpi rimaymanta. Kay wamraka ñuka kuyanimari. Kanda kanakasnak. Sinami, paykunaka nakasispa, kuyarispa kasaspa sakirirka. Imallaki paktapili, paykunaka kuyarispa kasaspami sakirirka. Kay mandami shuk punlla, kay wamraka upallilla paypa wasimanta llukshirirka. Sinaka, upayilla risu, pitanastindichu. Paykunaka pukarata Velasco, kuchilla urkutami kalpashpa rinajurka. Paykunaka ayllukunamanta churishun yaspami rinajurka. Shina kay uchilla llaqtamantami paykunaka anchurishpa rinajurka. Ñaja paktaytupinapimi imachari sucederka. Yakuwan, wayrawan, ninawan, rimarispa kawsani. Kangunaka joyayta yachanimi chaymantami, kangunapa siminisqata kaykama sakinkapa shamushkani. Joyaypi vinispa kawsankichik, chasnaka. Chaymantami urku yachaka Mariataka huyaylla yaku kuchaman tigrachirka. Shinallata Juan wambrataka huyaylla hatun pinkuq kiruman tigrachirka. Chay punchamantami kay pinkuq kiruka paypa huyashka kuchaman cada puncha huyayta rikuchin. Shinami kay ñawpan rimayta huyayta rikuchin. Paykuna. Un fuerte aplauso, por favor. Atahualpa yachana wasimantami chukshu kuru hawa ñawpa rimayta riksichispa kagripan. De la Unidad Educativa Atahualpa va a conocer sobre cuento tradicional Chukyu Kuro. Chukyu ñawpa rimaymanta. Ñawpa pachapika shuk chukyu hurumi tiyashkanin. Shuk wambrawan sawarishpa.
Chay ayllupi hachun tukushkanin. Kayta mamakunaka mana chukllu huru kashkataka yachashkachu. Kay hachunga ninandami chukllu tandatalla munan kashka. Shinallata ika wasi manya chakramayay hushpa chingarinllami kashka. Hipa manga rashak chukllu tandayanushkatami apamun kashka. Shina rukshishpa chingarikupillami paypa kusapa mamaka hachundaka chakraman yaykushpaka ninandamas kashpapash mana tarishkachu. Shinallata ima chukllu hapishkapash mana rikurishkachu. Chaymi maymandasi ñuka hachunguka chukllu tandataka hapimuq yuyashka. Shinapash chakra chawpipika shuk chukllu kutashkawan shuknikami tiyakushka. Shina mana hachunda tarishpashatami shuk raku hatuk chuklluta tipishpa pashanishka. Tipishpa rikukpika chusha kurundallami kashka. Chayka ninanda shakirishpami imashi shinapasha tukuchina karka yuyashka. Kutin shuk chuklluta tipishpa rikukpika kay chukllupika shuk hatuk raku chukllu hurumi tiyakushka. Kusapa mamaka ninandapi ñarishpami kan hurumapachi ñuka chuklluta mikushpa kawsanki nishka. Hurutaka umata muchishpa shitashka. Alpa wachumandaka ñukamari kani mana huru kanika nishka kaparikta uyashka. Tigrashpa rikurikpika paypa hachunmi uma muchushka sirihushka. Wasi mushpaka tuka maypita kanki nishpa kaparihushka. Kusapa mamaka kamba warmika mana runa warmichu chukllu huru kashka nishpa willashka. Paymi chukllukunata mikushpa kawsashka. Usaka mana kishpaka maskankapak rishka. Ita wañushkata tarishka. Wakarishpa sakirishka. Chay pachakunamandami chukllu hurutaka hachun nishpa riksinchi. Shinapacha yachajuna wasi Atahualpa ukumanda yachajuna chukllu huru hawa riksishpakaparka. Kaymi kapan runa llaqtakunapa kawsay. Esta es la vida de las comunidades. ¿Dónde están los chicos de Atahualpa? Alabío, alabao, alabim, bom, bam. Atahualpa, Atahualpa. Gracias. Yo paychapanchi masiyukuna ñukanchiwan paktalla kapashkamanta kaymi kaparka runa llaqtakunapa kawsay kaypi rikushpaka waykupunku llaqtapi kuti sukta punllawkunapi kashna rikcha rikuchi uyachiyukunata apamupashumi kay washapi rimayanapaq Rafael Pérez Rango ña ancho ripanimi aligumay alipanguichi. Amigos, amigas, queremos agradecer por haber estado con nosotros. Esto fue Runa Llaqtakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Tras de TV, su servidor, Rafael Pérez Rango. Me despido. Que pasen muy bien, muy bien.